به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اینجا استودیوی مرکزی است و من شعله گلخوجه همراهتون در 15 دقیقه برنامه امروز 25 دکبر این موضوع را خواهیم داشت. رادیو آزادی خبری هلاکت 4 زاده تاجیکستان را در شهر سالیخارتی روسیه تحقیق دارد. گفته می شود آنها از ساختمان بلندوشیانه افتیدند. وزیر مالیه تاجیکستان گفت سازمان‌های مالی جهانی برای مبلغ‌گذاری طرح نیروگاه راغون هوسمندند. تاجیکستان حالا بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان را دوام می‌دهد. در اساس روزگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از فوند دولتی متال‌های قیمت‌بها و سنگ‌های قیمت‌بهای جمهوری تاجیکستان با مبلغ 613.5 میلیون سومانی متال قیمت‌بها با فروش برآورده شده. самардин раҷабов аз ҳабс ва дар толори додгоҳ озод шуд, вале мегӯяд бо дидани ноадолатиҳо дар ҷомеа хомӯш намеистад. Видел бы ты меня, когда получил твое письмо. В холодном помещении вдруг стало тепло. Ветер перемен падал прямо в лицо. В аквариуме улыбается, что такое третье яйцо? Йоу! чанде аз муҳоҷирони тоҷик дар русия бо фиристодани аксҳо аз ҳалокати 4 зодаи тоҷикистон дар яке аз сохтмонҳои баландошиёна хабар доданд. ба гуфтаи мусоҳибони мо, ин фоҷиа охири ҳафтаи гузашта рух додааст ва ҳоло ҷасадҳо дар сардхона ҳастанд. барои интиқоли онҳо ба тоҷикистон муҳоҷирон маблағ ҷамъ меоранд. зарангези наврӯшо талош дошт дурустии ин хабарро таҳқиқ кунад ва ҳоло дар ин бора гузориш медиҳад. бино ба иттилои корбарони радиои озодӣ, 4 муҳоҷири тоҷик дар русия аз қабати 9-уми як сохтмони баландошиёна афтида фавтиданд. ин муҳоҷирон ки аз 26 то 35 сол доштанд, дар шаҳри салихарти минтақаи худмухтори Ямалян Ненецк ҳангоми иҷрои корҳои сохтмонӣ фавтиданд. ҳодиса рӯзи 22 декабр дар пайи аз кор мондани дастгоҳе рух додааст ки муҳоҷирон тавассути он дар қабатҳои баланди сохтмони баландошиёна кор мекарданд. ин 4 муҳоҷир аз шаҳри ҳисор ва ноҳияи восеи тоҷикистон буданд. ба гуфтаи корбарони радиои озодӣ ҳанӯз наздикони ин муҳоҷирон дар робита ба ин ҳодиса хабар надоранд ва ба ин далел номи онҳо ҳам айни ҳол бурда намешавад. сафорати тоҷикистон дар русия ҳанӯз ин хабарро тасдиқ накардааст. онҳо гуфтанд ҳоло ин ҳодисаро таҳқиқ хоҳанд кард. соли гузашта беш аз 900 тобути муҳоҷирон ба тоҷикистон оварда шудааст. сабабҳои аслии марги муҳоҷиронро куштор, садама ва тасодуф дар сохтмонҳо гуфта мешавад. зарангези наврӯшо гузориш медод ва мо ҳоло мунтазири рад шудан ва ё тасдиқ шудани ин хабар мемонем. ба ҳар ҳол умедворем бо роҳандозии сохтмонҳои бештар дар тоҷикистон сокинон дар дохил соҳиби ҷои кор мешаванд ва омори фавтиёнҳо дар ғарибӣ камтар мегардад. ҳоло бошад рӯ меорем ба мавзӯи сохтмони нирӯгоҳи роғун ки ҳукумати кишвар онро иншооти тақдирсоз меномад. имрӯз вакилони маҷлиси намояндагон аз ворид кардани тағйиру иловаҳо ба қонуни тоҷикистон дар бораи буҷаи соли 2019 ҷонибдорӣ намуданд. ин ислоҳот марбут ба маблағгузории тарҳи бунёди нирӯгоҳи барқи оби роғун мебошад ки соли ҷорӣ чархи дуюми он ба кор андохта шуд. дар ҳамин ҳол вазири молияи тоҷикистон мегӯяд дар баробари сармоягузории дохилӣ созмонҳои молии ҷаҳонӣ низ омода ҳастанд ки барои пешбурди сохтмони роғун саҳм бигзоранд. мулло Раҷаб Юсуфӣ дар ин бора маълумоти бештар дорад. чанд созмони байналмилалӣ ва кишварҳои хориҷӣ изҳори омодагӣ карданд ки ба идомаи сохтмони нирӯгоҳи барқи обии роғун сармоягузорӣ кунанд. ин хабарро Файзиддин Қаҳҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон, дар суҳбат бо радиои Озодӣ тасдиқ кард. дар бюджети соли 2019 барои сохтмони иншооти мазкур 2 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардида буд ва бо мақсади суратбахшии идомаи корҳои сохтмонӣ ва ба истифода додани агрегати дуюми он зарурати равона намудани маблағҳои иловагӣ ба миён омад. бо ин мақсад дар асоси розигии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз фонди давлатӣ металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон با مبلغ 613.5 میلیون سومانی متال قیمتبها با فروش برآورده شد.
قبلا مقامات تاجیک ادعا می‌کردند که سازمان‌های مالی خارجی به احتمال زیاد در روغن مبلغ گذاری نخواهند کرد. وزیر مالیه تاجیکستان میگوید کشورش مبلغ گذاری در طرح روغن را محدود نکرده است. به این خاطر به گفته فیض‌الدین قهارزاده تاجیکستان از روی فایز قرض‌های پیشنهاد شده معین می‌کند که پیشنهاد کدام سازمان مالیوی را برای روغن قبول کند. ماه سپتامبر سال 2017 مبلغ 500 میلیون دلار آمریکایی توسط انتشار کاغذ قیمتناک دولتی یعنی یورابوندها جلب گردیده بود. استفاده بقیه مبلغ استفاده نگردیده آن به حالت 1 ینوار سال جاری 1.2 میلیارد سومانی را تشکیل میداد و باید در قسم خراجات بودجه دولتی انعکاس شود. قبلا جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی گفته بود سازمان‌های مالی جهانی بیشتر به طرح‌های سرمایه گذاری می‌کنند که از صفر شروع شده باشد. تاجیکستان تیر ماه سال 2017 هم اوراق گرانبها و یا به اصطلاح یورابوندها را به مبلغ 500 میلیون دلار فروخت که هر سال بیش از 7% بهره آن را باید برگرداند. برخی سازمان‌های مالی جهانی گفتند پرداخت چنین بهره برای اقتصاد تاجیکستان مشکل است، اما مقامات تاجیکستان میگن مهم برایشان راه یافتن به بازار مالیوی جهانی بود. عین زمان دو چرخه نیروگاه برق آبی روغن فعال شده است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. رحمتالله زویر فرابر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بعد از مراجعت بپاسخش به پرزیدنت تاجیکستان از دادگاه قانونی اساسی کشور خواست که مقررات گراوپولی برای نامزدهای انتخابات پارلمانی را بکار کند. این سیاستمدار گراوپولی را مانع به انتخابات را یافتن بسیاری از نامزدها می‌داند. چنین گفتگوزارها در حالی است که انتخابات پارلمانی ماه مارس سال آینده به نقشه گرفته شده است. اسکندر فیروز با رحمتالله زویرов در همین زمینه صحبت داشت. حال درباره پیشروی گفتن مشکل است از بس که تنها روز همین دوشنبه با قید گرفته شد از جانب سود کنستیتوسیونی، یعنی ما سپردیم بر وقتتر و روز شنبه یک شنبه روز کاری نبود و ها با قید گرفتن با سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و ایرو رئیس سود کنستیتوسیونی باید ارسال نماید، سپارش دهد و آنها از روی قانون تا 1 ماه وقت دارند که این چیزا بررسی کنند و درباره تشکیل شدن مرافعه یا که دیگر چیز قرار قبول نماید. من فکر میکنم که سود کنستیتوسیونی قرار آید به بررسی این پرونده قرار قبول میکند، لیکن یک پرابلم در آن می باشد که این وقت زیاد رو میگیرد و ما امکانیت رو از روی وقت بای میدیم. یعنی اگر تو 15 ینوار حاضر مسئله پیشنهاد نامزدها باشند و از 15 ینوار آغاز می شود قیدگیری نامزدها، یعنی سود کنستیتوسیونی تا این وقت رو بررسی کرده نمیتواند. بینندگان عزیز، شکل پوره این مصاحبه رو شما میتوانید در سایت آزادی تماشا کنید. من برنامه رو ادامه میدهم. بعد چند ماه حبس پیشکی در مسکو سمرالدین رجبов دیروز با حکم دادگاه آزاد شد. اسم این زاده تاجیکستان بعد آن به سر زبان رسانه ها افتاد که او را مقامات انتظامی در پی شرکتش در همایش اعتراضی تابستان امسال دستگیر کردند. بعد رهایی از تالار دادگاه این جوان تاجیک در نخستین مصاحبه‌اش به خبرنگاران گفت که از مبارزه های سیاسیش دست کشیدنی نیست. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد. روز 24 دکبر دادگاه ناحیه میشنسکی در مسکو زاده تاجیکستان سمرالدین رجبov را که نیم سال باز در بازداشت بود 100,000 روبل جریمه بست و از تالار دادگاه آزاد کرد. دادستان طلب داشت رجبov با مدت 3.5 سال از آزادی محروم شود. سمرالدین رجبov در احاطه خویش و اقربا و هوادارانش بینای دادگاه را ترک کرد. ماهیتاً من چیزی زیاد گم نکرده بیشتر کسب کردم. این 4 مصرع را ایجاد کردم. شاید آن را нашунидеет. Видел бы ты меня, когда получил твое письмо. В холодном помещении вдруг стало тепло. Ветер перемен подул прямо в лицо. В аквариуме улыбается, что такое встретить яйцо? Йоу!
раҷабови 21 сола тобистони имсол дар ҷараёни эътирозҳои мухолифон барои роҳ наёфтани номзадҳои мустақил ба интихоботи маҷлиси Москав дастгир шуд. эътирозҳо ба зидди мақомоти комиссияи марказии интихоботии Русия рӯзи 27 июли имсол дар Москав баргузор шуд. мухолифон аз он норозӣ буданд ки мақомот номзадҳои мустақил ва мухолифинро ба интихоботи маҷлиси пойтахти Русия роҳ надоданд. мақомот Самариддин Раҷабовро ба он муттаҳам карданд ки дар ҷараёни эътирозҳо ба сӯи маъмурони милиса зарфи пластикӣ ҳаво додааст. ҳарчанд ин зарфҳо ба касе барнахӯрд, аммо се полис ҳамчун осебдида шинохта шуданд. раҷабовро ба кӯшиши истифода аз зур алайҳи мақомот муттаҳам карданд. Самариддин Раҷабов ва ҳамроҳонаш ин айбро рад карданд. ба ҳимояти Самариддин аъзои оилааш ва шуморе аз ҳунармандони Русия садо баланд карданд. мо бояд онҳоеро ки мунтазири муҳокимаанд фаромӯш накунем, вале имрӯз мо ид дорем. фикр мекардам ки ба муддати ҳабс мешавад, вале дар ниҳоят гардише ба амал омад. Самариддин Раҷабов дар Русия ба воя расидааст ва айни замон шаҳрвандии ин кишварро дорад. бармегардем ба Тоҷикистон. минбаъд онҳое ки дидаву дониста дигаронро бо вируси ВИЧ СПИД олуда мекунанд ба муҳлатҳои тӯлонии зиндон ҳукм хоҳанд шуд. ин муқаррарот дар ҳоле ба кодекси ҷиноии Тоҷикистон ворид карда шуд ки то имрӯз чандин ҳамин гуна ҳолат дар кишвар сабт гардидааст. Амриддин Олимов мегӯяд ин масъала ва боз баъзе аз дигар мавзӯи имрӯз дар Маҷлиси миллӣ баррасӣ шуданд. нафаре ки бо истифода аз ҳаракатҳои шаҳвонӣ ва бадахлоқона каси дигарро ба вируси норасоии масунияти одам гирифтор мекунад, ҷазои сангин хоҳад гирифт. дар иҷлосияи навбатии Маҷлиси миллии Тоҷикистон палатаи болоии парлумони кишвар имрӯз тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт ва тасдиқ карда шуд. тибқи ин тағйиру иловаҳо ба моддаи 142 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон қисми 3 илова карда мешавад ва нафароне ки бо сӯистифода аз боварҳои динӣ ва ҳиссиёти як нафари дигар бо ӯ амалҳои шаҳвонӣ ва бадахлоқона анҷом медиҳад ва дар натиҷа ҷабрдида ба бемории вируси норасоии масунияти бадан гирифтор мешавад, аз 8 то 10 сол равонаи зиндон мешаванд ва ҳамчунин то 5 сол аз ҳуқуқи адои вазифа дар корҳои муайяншуда маҳрум хоҳанд шуд. ин лоиҳаро қаноатчо лоиқзода узви Маҷлиси миллӣ муаррифӣ кард ва гуфт ки ин тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад барои пешгирии паҳншавии вируси норасоии масунияти бадан ё ВИЧ дар ҷомеа мусоидат кунад. дар як соли охир дар Тоҷикистон беш аз 1400 мавриди сироят ёфтани сокинон ба вируси норасоии масунияти бадан ё ВИЧ ошкор шудааст. мутахассисон гуфтанд ба ин тартиб ҳар рӯз то 4 нафар ба ин беморӣ мубтало мешаванд. дар иҷлосияи навбатии Маҷлиси миллӣ дар баробари ворид кардани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин 33 масъалаи дигар мавриди баррасӣ қарор гирифт ва тасдиқ шуданд. яке аз масъалаҳои дигаре ки дар иҷлосия ба баҳс кашида шуд қарзҳои ипотекӣ ва ё қарзҳо барои хариди хона буд ки Муҳаммад Саид Убайдуллоев раиси Маҷлиси миллӣ аз он изҳори нигаронӣ кард ки ин қарзҳо барои сокинон дастрас нестанд ва соҳаи хариду фурӯш ва ё қарзҳои хона дар Тоҷикистон чандон рушд накардааст ва Муҳаммад Саид Убайдуллоев аз раиси бонки миллӣ хост то ин вазъиятро шарҳ бидиҳад. Ҷамшед Нур Муҳаммадзода дар мавриди худ гуфт ки онҳо талош карда истодаанд то фоизҳои қарзҳои ипотекиро поин баранд ва дар ин миён чанд мушкиле вуҷуд дорад ки онҳо барои рафъашон кӯшиш карда истодаанд. ворид кардани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи боҷи давлатӣ ва қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ аз бахшҳои дигаре буд ки дар ин иҷлосия мавриди баррасӣ қарор гирифтанд ва аъзоёни Маҷлиси миллӣ гуфтанд ки тағйиру иловаҳо ба ин қонунҳо ба хотири рушди соҳибкорӣ дар кишвар роҳандозӣ шудааст. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе. ва хабаргузории ТАСС рӯзи 24 декабр хабар дод ки дар минтақаи Хабаровски Русия ҳавопаймои Су-57 сарнагун шудааст. сабаби суқути ин ҳавопаймо камбудӣ дар низоми назорати парвоз номида шуда. зимнан ҳавопаймое ки рӯзи шанбе сарнагун шуд аввалин ҷангандае буд ки мебоист ба артиш тақдим шавад. барномаи имрӯзро бо ҳамин хабар поён мебарем. То мулоқоти баъди, бинандагони азиз, шумо метавонед шабонарӯзи хабарои тозаро аз вебсайти Радиои Озодӣ бихонед. агар мехоҳед гузоришҳои рӯз ва ҷолибро тамошо кунед, пас ба Озодӣ видео канали махсуси мо дар YouTube биравед. ман бошам фардо дар навиди бомдодӣ шуморо мунтазир мемонам. Та он дам худо нигаҳдор.